tsebe ma ha o ntse ba ngitsisa la ka gobane o tsebisa ke ngwana se Mati kula o sheba sefatlo sa ka wa bona gore ga tshwana le wena sa Mati e mo wa sepotane hao a tsa motho mo hlo ha o tsebe go sona le ATM wa heruna le ATM ha ngolo o tse ke tswa o ntsha tšheletana je dula ka tlung le ATM le tšhelete ke tswa o ntsha ke ena ka he tšha ke kala go ke ATM e dulang ka tlung nka ba ka o bontsha le tšhelete ke eno wa e bona o tsa ha ko thetse e hle dula ka tlung o tsa ATM eo e kena batho bana ba mona semongong o bana ba phameng ba hlompheyang e seng bathonyana fela ba difumo ga nna ke ana hanga ba guys ke kwa msi gobane le botse ke botsa ba ne ke tswa ka university university wala makalanya ke o che hana wetsa course ifing he cause a bila re tlwelle eno course a re tlwelle ke na no ithuta eng he a botga ATM ne ke ithutela go ke rute selo go tele he ke rute nka nna ka go le so nka ba ka o bontshana tseno itse ba etsa dipisha e bile nka go bontsha le bosola ba gago le sola sa tse go botsa bishop bona hana bitso la hao mang noma na o solile ko tšhakela ke soli wa mone tšhelete ya batho e utswitse kae ntho ba tlu ke le shadu bilane wi le ga mfethu sitswadi se kwatile blind go tsa ke go a batho mfethu Brazil o go bona o ntse tla o ntontollo ngwana o tsena sa ntse ambitse ka mabitso a re manyu Manuel ai wena lo ntse nhlamphaza ka go butse tšhelete ke ngwana o feng mo wena la mfethu a o tsebe nix mfethu le luhlasitse o lo kha batho wa fika ya kwana mfa ha ka fa